Kini ke sing beningkong yo menyo bejat gini ke Iawmusiang sboh blehi ning ba kajing tristom ini ki sil ki hau kiau gini persang ya wan play gini dukan kebangyai ke tengka organic era Kumut hakini ke dukan ina wan yo borok kajing thong borok kajing donkam ki bai dei ba kerap kerian duduk ke sboh duduk ki dawai khiang duduk ki tiar penengkam kerap kerian berthung sentir ba beriu jadi si suknat bantuan kamu bagi dong si kuat rak ke jom. Kini kedukan kebeningkong tu apa Giant Hills keba nila authorized ki begin lagi dealers main dealers for Giant Hills. Kembang di try dengan company Libra Organic Nutrients dengan authorized ki begin lagi authorized dealer juga Giant Hills di Borokoi. But ngala air ki kabor bagi create more departments, more stores kini bagi jaga juga JTL si borok kawai. Kini ngangai bagi paiba juga ni gari khasi kini gari JTL ni kini yo manmat kini kini thung cinta bagi bengirat organik kumbaga sarkar hi gala punbor ni dengan thung cinta no di sboh organik undai show di chemical fertilizer di bawah rak di Jepang di bawah kujai. Te hakaba kut bangan yo mani itu paiba ba kin soha Banuan sekini dukan organik era hamba pinyo man persyang ini sboh bebahatang bala itu sarkar India buat kiba layo approval from the state government of Meghalaya bikin rung ini dukan bikin kit kin persyang bikin mat ke jimbha ke jongkan ke baro kaba sa kasyong ha ki ni ki try ki dukan bikin banbian ni jonkam chopi kanu no ke jinon bu finon kam Kila ban phone si try dukan dengan penbiang ni ki jinon kam chopi baro lagalong ha sboh lagalong ha ki growth enhancer lagalong ha ki dawai khiang ki dawai ki ba don kam namun da garap karya kini dukan dengan penbiang ni kat bo fidon kam ketui pai ba asisten makin sobha ban simchiai gini kalong ke jimbha na menta jongpi ke jimbha na menta ki nongrap ke jimbha na menta ki khon ki ba jong kalawai jong ki khon ki ksir ba hadin tang ini kiat kubeshu